Good day everyone, today I'm flying solo. This is Maries Leroux and I'm bringing you the top stories in our newspaper this week in the free edition of the Rustenburg Herald. Nou so wat hier op ons voorblad spring ons al weg met baie goeie nuus. Timber City, die landwyse konstruksiebesigheid, is nou ook oop hier in ons neck of the woods, as they say. See all the friendly faces of the staff as well as some pictures of the grand opening on page 4. We welcome them to the Platinum Cities community. Gaan ondersteun hulle gerus vir al jou bou en huislike take rondom skroewe en spykers en hamers en borde en dies meer. Dan in bietjie harde nuus, on page 6 we have a report issued by Action SA in terms of the appointment of the municipal manager of our local municipality, Advocaat Ashmar Kodoge, wat in die Hoër Hof in Mafeking huidiglik, sal ek nou maar sê, aangevat word oor die feit dat sy aanstelling by die plaaslike munisipaliteit nie die regte kanale gevolg het nie. Nou, advokaat Nke van Action SA het dan nou hierdie saak tot op hierdie punt gedryf. Ons sit met afwagting om te kyk wat gebeur. Anything that is not following the correct route, anything to do with corruption or anything under the table, we obviously protest against. So we are waiting to hear the outcome of this case very soon, hopefully. Dan vir al die vrouens in ons streek en omgewing, die VLU se streekskonferensie is vir die hele maand gehou en ons het 2 vol blaaie op bladsy 10 en 11 in hierdie week se koerant. So gaan kyk gerus en jy sien dat jou buurvrou of jou ouma of jou tannie of jou ma en deesdae is dit selfs jou oom of jou neefie wat by die VLU betrokke kan raak. Natuurlik 'n klomp pryse wat uitgedeel is, 'n lekker saam gekuier, sprekers wat aan die woord was gedurende die dag. Gaan kyk gerus, soos ek sê, ons het 2 pragtige bladsye vol foto's. And then lastly, time is creeping up on us, and next week Wednesday, that's the 15th of April, our art competition, the first leg of this year's competition, will come to an end. Nou vir die van julle wat nog nie ingeskryf het nie, onthou daar is 2 wenners elke kwartaal en elkeen van hulle ontvang 'n kontantprys van R1000. So only a few sleeps left until the first quarter is finished and your chance to hook this cash prize. If you are still working on your piece of art, the next leg of the competition will probably be announced in May, so be at the ready if you want to take part in this competition. Onthou gerus dat ons koerant gratis is by al ons verspreidingspunte. En dan laastens wil die Rustenburg Herald net ons simpatie betuig met die raadslid van die DA, Ilse Edwards, en haar gesin, haar familie, haar vriende, haar kollegas. Sy het ongelukkig vandag haar stryd teen kanker verloor en ons het regtig iemand hier in die gemeenskap verloor wat baie gedoen het vir die gemeenskap ten spyte van haar siekte. And we do want to just convey our condolences with everyone involved in her life. Rus sag, Ilse, jy is nou op 'n plek waar daar nie meer pyn is nie. Ons sien julle dan weer volgende week in volgetalle. Maak seker jy kry 'n kopie van hierdie week se Rustenburg Herald.